Naki nyungut ki amli ki blasa khot syak jelang pai ba jong Joint Action Committee of Stone Crusher Owner Association and Quarry Owner and Workers Association East Kasil saka arterik jemang arajar kwar hamadan konton umon lat nongkrem penban tang laingut ki balwan poi kata upa bante do lingdo amli kemau konro upade menteri hak sorkar jela upa lambon malngyang amli bat MDC ka nongkrem bat ba penya sings amli kemau keneng kani ki jelang ki try machine kthama bat ki try kumju kinong tray parma parsiap kalong ban persya ya kejingsa khang bantri parmau parsiap lengba katran forest and environment ka sorkar jela kani kejingsa khang kadairu nadu usnem arajar khan rio ha ka ba katran forest and environment kayai pha jingtho sekitrai machine khamau bat kitrai kumju kinong trai parmau parsiap ba ki penya bi anya ka kam khlam de yo ka no objection certificate nak mining lease kat kum ka megalia minor and mineral concession rule MMMCR arja khan rio na ki bor bari pen lanyo ba ka kam ti mau ti siap kari ka kam be ain persya ka National Green Tribunal bat kumju ya ka Meghalaya High Court katnat forest and environment ka hukum bade ban khang yikti kam ti mau ti siap hapadeng poi ba babon belawan syakni ke jelang kejiran lang kinong kit kam na ki artli ki association baro laingut ki amali ki lakular ba lengba kani ke jelang kin leit benikran yo muterang ba ke jela konrad ke sangma bat yo menteri katnat forest and environment halor kani ke jing e ki pai ba kilo ong balada poi ki notice ban pensinge e kam ti mau ti siap dei benonra syaki khnang ban yo ekran namar snuthu ba khata ek kamai jakpo jengkinong bela kila kentu pat ba omdei ban le tomet ya kamariang bat don kam ban buot ki kendon an bat nakaliang jungki kinyekran ban thawla thawlenti ban weng ki jing e ki kendu na kuwa ban penting na ipi yang ni baling ba kani ke jelang jong pi mata kasgi ngedo nang ni laingut bal laingut nginyekran yo chief minister nginyekran yo forest minister na ka banta kani ke jing e jong pi ki pat ba kata na ai ya ka assurance sa kamat jong pilang baro na bisko kumdo na kalyang jong piang ngut ni habi kran ni gani namar ni sotho ya jinge jong kipai ba nang som snong bat lada dei bangin haban mi biang salai sausha kom neru pikloi nam kloi na ang pito torakti ki bakloi baro lara lo batang gawai pat na kuwa banong ipi ba kaan halor kaan tang ba ngi kum ginong syong snong ngi ke jinglong jung ikum kun kasih kana ngi gini ginong yalam ki babut bet bot nanti ya ka e baga sarkar ka om nilai yo snong na do menne ba ngim persya sarkar tang ba kini ki kendon bapisna kam dei ka kam ka basuk yangi bangin bot ibe paiway kata ka dei kabaki pensno nagalyang jongka JC but kabakongsan na yang ni kalong bangin purkhan bakumno bangin yo ban batay kinong tray parmao baro bangin yo ban batay ki ba emja nagalagakam bagini ki ang gibawan ra sarkar sobha ban snap lemingi nagalyang ka JC bangi kwa ban penjensor ban kampensuk kerang bagan suk keru kontri kam kejong hanre tanggawai ngaku abanong ipi ngalaju keren ni kini ru kinong elam basgo bhasi bangini trailang pat nakabantaban penek pensa ya kamariang kebai kata kadai ka bangaju keren ngong batoy kata kati parmau kata kati syap kamilay namal kadai kecakpo kejong hanre kawai galong bahak jan jong kiwa do kibatut kiwa ki bangidon kam ban pendon kam lasyati pathar kata tegalong ke babaklah tongi hap banya trailang tangba kabasusi kalong mau ipi ba nagalyang ki bapek nagalyang ke officer katugan ni ki kampek bhai kini ki baro bat laswanra abe daki order ki ba kata yang ikum kinong somsno dai na daga daw ngatray bapit sapoy hadu kan ni uput banlum ni kini jelang bak kisiti halor kawai kisiti kabang lejui bagiyo nagalyang jong kinong elam bak ngarong man itu ipi kidon kinong tray parmao kiwi jaga nganum batay kibalawan siya nga bagi bonra ita kisiti dan kaba kata ka jaka tray jong ki kabaki enbol kumba sispangot kiwi im jakpo nang to dan sanpongot bak yaw to officer musuang tangkaway ngong swa bapin pahang ipi batay siya nakai ka daw
Bat ha juga por lada kini sispa ngot. Pila ban ai kam no yaki kini no ini ke kam. Tambah himla ai kam ni te kini lechno kai. Manoban penbiang ya kejaga bam tadi hayeng tuki. Manoban penbiang ki kon ki keti ki jongki. Kata ka dei ke jingkeli. Dedai na ta kada wa ko abanong ipin ni na kalyang jongi bedan lang ni. Na kalyang jong asimet. Ruk na slow ba ngidon kam bani penpai ini kam. Dakalenti ke badai. Dakalenti ke besyai. Dakalenti ke bagi hunlang. Dei ban singan namar pibidan hakabor. Kata kalong ke babakla. La khot ya sibon ngot ki emle kinong yalam hanrei nrongot kimsim lala ban poi tang mga marwe betunay marwe uyeng marwe hanrei utip banalendiat jong unay dan daki po hajangot kinong kasyan day nagadagadaw nga sayo ikabor benle syakmat benkren ya ki officer ki baper hadu bapoy upod upan yani ngaong kumne lada mano ki balay kang ya kanay garupam tray rupam kita ngaong wat wantang daga ML01 ra sendan bat ka ambulans na din kadaw kalong banyesyay ngong ra ambulans saman ngan sayang mga betuterniam ngan batunono bakloy batarek tuktay bajrang ngan tan duterniam mo basyo mau para lopay haganay kapor slautunat hagapor kabangadan marwe saus niam yotre kipadbak mentang ngayon laingot lanang yo kabor amsyo saus niam ngawang tre saus niam ngamtip kat nongot kibayo bantre saut legis niam lakalong tanghanay po konsusi joina shaway ro ngam datip ha hanay habang apet hanay hapo ka konsusi gajonga kiyo bantre kimisin kitlon kiparmaw kilong kimi nganang ay kipapkamay mistep pam damit kitrey sitom top sim dokter neam ban pansyo yutumaw yakren yaga NGT ngong yaga NGT kumnay bilya pamamlay banpet yagitu gijaka kipawanra daki ching wanra daki JCB Hagajaka baday banay petsway gito na markam maryang gajot lambajong gito omba ginay gibatray top dumaw hato ang ganjot ka maryang kakam kabalak remeta patyang kam day siyo kaniga kam kabanging susdang menta kaday kakam kabaki paipa kitray yakaba nadu kipait padot kinasdang yakaniga kam hanray ngam ng pakanjot ka maryang kung no kanjot kamaryang haba pibat do terniam pibat do sni ngong lay si jakagen kibabu di machine bahe den magata hagani kapor parlo bae ngalanang ya kibanta kibalak kibalak do hangay parlo bae ngakwa banong bagat kum kijing penpau kijing fe habang apet ya ganay kajing tho kabafi ay siya nga Suwa panganwan sanay mga diap pandan lai talay gimiting haginay kitayo gibalay no mga kren yaki members kipawan yakando yang ngong anwan sanay ringkat bat kakubor kapangan ay siya pay naman kamday siyo yaiban siya kren yakaju siya kaju banya kren siya kren kaju siya kaju hanray umdan kita ka lantay kapanwanra nakmanta ka jingsuk jomhay nga noong kasaw bakalong le no himdan por banyawan siyawan hanray nga suki yakanigas ngay naman nga tipsyay baka sarkar kaju ang barabor kung ngay baso baha banyayeng halaki kijat na jong nagbanta jong ki konsam la kibamyo kam yojam yen halaki kijat na jong ya presyang banseng ki kam na jong
Hanre menta andala telay layat kikam lejong syarum syaniang menta poy pat na kanotis na ka Forest Department hato ka Sodema. Kamlong palabi. Day na markata hagan kapor nga sikwa banyitu ipay bakan meeting ka baningkong ka pangilakhat. Yagabang alakren na kapasyay hagapor kapang ami na po kanay kajaga ho arja katra ngoong sobha panpenjem ya kikendon kiblabu lamba jong kaat kapakilapha na kasokar haus ngam arja kanro yagabang inang ba kibun kikendon kibaya kibagipat ba kinumla panpendem ngoong sange kali kenra kat bumpadla panpenjem yang kikendon penjam ay kanlong kumba julong omban penmi thamai nama kumbala kren sikren ba lalapiong ban apply ka mining license kumnong in apply habadon gibro gibadon tang kumba sispa mitar don gibatray gibadon sanspa mitar tamday kanom na sanspa food Anya apply ka license lahe nagapulak lano ro day natakadaw nga sikwa ba nito ipay bagat sa jem kalantinay naman ang ginaong penjem ya ginigian bet hagaju kapor nga kuwa ba nung balara ya kanay gaju katup haga kabinet kum balabatay ba abantidor hadin bang ilaya siyong sani banyakren lara haneng ong habapira hapo ka kabinet sobha ban pentikina ba pinsim no ya kanay ban pinjem yiki kindon ki ba pilatia om ban chong na ya kren ya kanay ladam ya kren kanong silong kumnay ladam ya kren ladam ya ya ma ban sim ya kanay hato ka silong mo ya ban silong kumnay kamlong ngidon kam ya kalantay pakatay ban kudna ban pankot ya katang nakuha ba nung kandit paralog bihid haginigis ngay kiba kandit nakuha ba nung ya uchaman ubalatung daga sorkar kami nagabanta ban kami ban pet hakabay de bet ka jingti yigi marpo kandaw la identify la notify ya ka daga sorkar India bet haginigi kandits ngay ngalayo banyakran bet unero ukubur uang bakam day kanay galantay ka ba pili kanay galantay ka ba pa ka sarkar lamba jong ka Forest Department kam day balong kumnay namar kanay kabang itaray menta katay bet kata ka bagyong ka traditional mining kabamot ngipendon kam tang dausdi tang da utanam bet kaya fair bat kata ka mining license kamot hiwan ra dagi machine bahe Kinong ilam ke GSC kilo ang bakinya sakmat ya kamwat lak poin ne poin notice bat kidap da kecing sokhya namar kidu ka kampala ban pendap ya ying ki khud kiti penlong ingi ban khat ya kan kecing lang kan kesi kadai tang na kata ba ila sa penwit barbor ka Forest Department yang bau DOFO Territorial East Kasil ba ni semcing ya adu kata-kata hak bidai bat ki nong tray parmau kinong tray crusher bat kinong tray parsiap de halol chong kini kinong rim ni khat lang ye kini ki para ba tray lang ye kini ka kam ba nginum ba ngine long kawei nang dengan la na ki siap tieng ba ngidon ki chung penwit chung pen siap tieng barabor na kini ka tanat chong ka sarkar lang ba ka Forest Department ya kini ka notice kle pha na do para jar khan rio ter kumbakalong menta tingi ngine tray lang ba ka sarkari misalnya aru kini kinong yalam cengi ki bangla khat taksmi baken wang ye kicing e kicungi mantakas ni khot ikini ki nomi hwat kumne namal ni khot adu nyungot ki mali chingsa mo te mantangi dang yo kani kecengkren kumne te mot next ginang ye konsol ba kini kinomi hwat kuchongi te ban ong ba ka solution ne ka rai te ngimpat lahi ban ong mangi kumnongi haban sim nge haban ni konsol lang ba ki hero
Iha bani konsol lang baki ke ai ka ba na ki kini ai jimut nama menta ka singi kidang yo ka ci kren kidang ya kren kumne temot ngin yo ban sim ya ka cingi ai jimut lang temot kata hi kan long kara tang pan ong ba ka dei kara cingi le te kini kino pat kuma bila yo so lang hi ki ong ba ya chakmat ban yetre kam pat dei pat sangai kan apo is ka seli ki ba im na kani ka kam taki langut kibri ko imna kani kam kiawai ka kam om tang ki batri kini palmau rei kani ka cingtri palmau cingi ka aikam subo menta ukali tribal kali ro yo kam na kani ka kam u mystery kumta ta wat udukan badi road di simen kumta ka connect lang kani ka kam na kaliang cungi ngim dei kita ba persya sokal mo nadu basangi kren ba ngim persya sokal tang ba kum bangi su thu kata ka kendon ka ba ka sokal ka bu nam ta ka ni ka kam ka cungi kalong ka ba trong leng di ba kumta namal ba mengi la kren nadu basang bangi dei kinong tri ki barit baria ki ba nadu batri krosha ro di krosha li barit baria i ba khamret i ni batri palma ro ki ba shua tri ki ba shua wai patengi ro kumto ki ba lai hacha square foot te ban pen biang ni kita kot kasla ka ba na kaliang chung katnak forest ka isu temut ngimla te ka katahin nama ngim ni ong na basta ngim persya sokal rei ngimla ban pen biang ni kata ka ba na ka department ka di mana ni